Magpaparawaan kasi mantat bintana. Pag-iinusahan, bakit nakakalimutan nga? Kadamot tamo, perme, may mamamati. Hai mo apri, natin bintana. Kaya agin na, tagay na kita. Tawang aging bibiniling naton, tinundi naton daupon. Kisa kumatot mga taong aging raraog-daog kita sa diphira. Mapundir matsugat at mga kwarto, usa nga kandil at kinanglan maglaga. Magpaparawaan kasi mantat bintana. Pag-iinusahan, bakit nakakalimutan nga? Kadamot tamo, pero may mamamati. Hai mo apri, natin bintana. Kaya alin na, tagay na. Sarang hula-hula, di na makakiwa. Kinaktanahaliog, hadlakan nagdadara. Sarado mapatahan, di na ba maabra? Hagiran kagupong magdadaog na ba? Abot ang tanan buol, kapugarhan problema. Ano naging nabuhi nga kitang punteriya? Anto ba naging bakal kay binulan at pagsara? Sugat kiyap kita makusog nang magrarasa. Di ka magusahan, magpaparawaan kasi mantat bintana. Pag-iinusahan, bakit nakakalimutan nga? Kadamot tamo,